Imana iri mu ijuru ibahumukisha. Sinzi uko umuntu yatekereje ushobora gushima Imana no kurarika Imana kugira ngo twinjire mu murima. Ntabwo dutewe ubwoba nuko umwaka ugiye kurangira. Aya masaha asigaye cyangwa iyi minota isigaye ntabwo duteye ubwoba kuko hari uko tuba. Ariko hari impamvu yatuzanye. Abantu badasenga, abantu batazi Imana, ubu barimo baserebratinga mu bundi buryo. Uyu munsi nibutse amagambo Joshua yavuganye n'ubwoko bwabo. Imyaka 40 bageze mu butayu, bahuye n'intambara nyinshi, bahuye n'ibibazo byinshi, bagizemo akaga kenshi. Urugendo rwari rugoye, urugendo rwari ruhishye. Bahuye n'inyanja, ntabwo yari inyanja, yari ishaka ko kwambuka. Inyanja yari itazi imbere, ntiyakundaga yuko bashobora kwambuka. Muri uyu mwaka wahuye n'inyanja, hari ibintu byinshi bitashaka ko wambuka. Sifa kwa Mungu. Hari inyanja yari imbere yawe, ntabwo iyo nyanja yari ishaka yuko wakwambuka muri uyu mwaka tugiye kujamo. Ntabwo iyo nyanja yari ikeneye yuko umuryango wawe wageze muri uyu mwaka urinde muri aya masaha washima izina ry'Imana. Bahuye n'inzoka z'ubusaza. Bahuye n'inzoka zirabakoma. Bagize ibyago byinshi. Hari inzoka nyinshi zagukomye muri uyu mwaka, ariko isumu ntacyo yamutwaye. Hari inzoka nyinshi zagukomye, ariko Uwiteka Imana ntiyagukundira yuko isumu yakurengana ikabera ubuzima bwawe. Isumu ntiyakurengana ngwiri umuryango wawe n'umugabo wawe n'abana bawe. Bahuye n'inyota, babuze amazi. Hari igihe bagize ibibazo, hari igihe bagize ibibazo. Uburyo ubura umuntu utakamira, ubura n'uwo wabwira, ariko Imana aragutabara. Dore Imana ikibagiwe. Hari igihe wagize inyota mu butayu, bwari burebure, ariko Imana yagufukuriye amazi. Hari amazi Imana yagufukuriye, hari iriba Imana yagufukuriye.
uranywa ushira inyota. Muri uyu mwaka izina ry'uyu mwaka ni ugusohoka. 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 Akavuga ngo sohoka, sohoka, sohoka muri iyi si, va muri iyi byaha, va muri ibi bibazo. Babuloni irahindutse. Ntabwo isi yari ishaka yuko uba ukomeze. Ntabwo muri isi yari ishaka yuko uvuga ukuharuka. Ntabwo muri isi yari ishaka yuko umuryango wawe usa ukusa. Ariko Imana yarabikoze. Imana yarabikoze. Yoshua ageze hakurya ahamagara bene wabo. Arababwira, arabibutsa. Arababwira, reka tubanze tuvugane nawe ibyatubayeho mu butayu. Reka mbibutse iriya myaka yatambutse. Basoma pepe ibyo baciyemo. Arabibutsa. Murangiza arababwira ngo none murihe Imana muhisemo gukorana. Inarabaya kusifa. Amen. Arababwira ngo none murihe Imana muhisemo gukorana. Ese mwemeye Imana z'abene gihugu. Amen. Murashaka gukorera Imana z'igihugu cyangwa murashaka Imana zo kuya mu Egiputa? Tukumara utukufu. Haleluya. Murashaka gukorera Imana yatuje mu kigereranyo. Jewe nizo yaje. Nisema kukwela. Imana akamukanya.
Muzumve. Reka maze mbabwire ikizamanura Imana guhanisi. Igituma Imana irakariye isi. Kubera iki? Kubera amaraso y'abahanuzi, amaraso y'Imana yamurikiye mu isi. Imana izahora iziko. Babuloni yarikoze. Bene data, turakomeza mu kanya gatoya. Uyu ni umwaka wo gusohoka. Sifa ku Mungu. Amen. Uyu ni umwaka wo gusohoka. Muhaguruke. Nimuhaguruke. Nimba hari abantu baje bava mu rugo rumwe bibegeranye, tugiye gusenga muri uyu mwanya. Mwegerane. Hasigaye iminota mikeya. Hasigaye iminota ibiri. Tugiye kubwira Imana ngo jewe n'inzu yanjye duhisemo gukorera Imana yadukuye mu Egiputa. Duhisemo gukorera Imana ya Isiraheli. Duhisemo gukorera Imana ya Ibrahimu. Duhisemo gukorera Imana ya Isaka. Duhisemo gukorera Imana ya Yakobo. Yewe n'inzu yanjye. Mimi na nyumba yangu tuzakorera Uwiteka. Tugiye kuzamura imiryango yacu. Abana bose n'iki? Sifa kwa Mungu. Nimutuze. Dutuze. Imana idukoreye igitangaza. Turabutse. Imana idukoreye igitangaza turabutse. Nimuzamure ibiganza byanyu. Nimuzamure ibiganza. Nimuzamure ibiganza. Nimuzamure ibiganza byanyu. Nimushime izina ry'Uwiteka. Nimushime izina ry'Yehova. Nimushime izina ry'Imana. Nimushime izina ry'Uwiteka. Nimutangaze.
komeza turi kuri icyo gitero ngwino wa tuve ngo tuzavoma ibyiza ku musozi duhagaze reka nsomere ijambo rimwe twadusenga Imana dusome Izayishiwe igice 18 umurongo wa 4 reka twumve uko bavuga haravuga numva irindi jwi rivugira mu ijuru riti bwoko bwanjye nimusohokemo kugira ngo mwe gufatwa n'ibyaha byabo mwe guhabwa no ku byago byabo kuko ibyaha byabo byarundanijwe bigera mu ijuru kandi Imana yibutse gukiranirwa kwabo Imana yaturinze ibyaha Imana yaturinze ibyaha Imana yaturinze byinshi Imana yakurinze byinshi Imana yaragutabara Imana yarakuzahuye Imana ikugejeje ahantu utari kugera Imana yaguhaye ibyo utari kugeraho Imana yasubije ibyifuzo byawe ko nabibutsa ko nabasomera ibyo Imana yakoze Imana yasubije ibyifuzo byawe Imana yakuzahuye Imana yakutabaye Imana yakugiriye neza Imana yakurinze ibyorezo yakurinze za mugiga z'ijoro yakurinze inzoka z'umusangwe yakurinze inyanja zari imbere yawe urambutse winjiye mu mwaka w'ibihumbi 2021 ubinjiyemo urambutse ubu winjiye mu mwaka w'ibihumbi 2021
itorero ry'Imana, ubuzima bwawe bwa kiroho ntabwo ari uku nguku wari umeze. Imana iragutabara. Ntabwo washakaga yuko wamukira umuririmbyi mu rusengero. Ntabwo mwamenye ukuntu yuko washobora kuba umuhanuzi, ntabwo kuba umutima, ariko Imana yarabikoze. Imana yarabikoze. Tuyikomere amashyi Uwiteka Imana yacu. Tugiye kumenya rero, tugiye gutanga umuhigo. Uravuga ubunyine, uravuga ngo njyewe n'inzu yanjye tuzakorera Uwiteka. Gira icyo ubwira Imana. Tugiye gusenga. Ubwira Imana ngo Mana, uyu mwaka nishyira w'ibihumbi 2020 ndasaba yuko uyu mwaka umera gutya, umera iki, uzamera iki, n'iki. Niba upfukama, niba utega amaboko, ubusore bwawe Imana yaraburinze. Kuri guserukira Imana yarinze ubusore bwawe, Imana yarinze ubukecuru bwawe, Imana yarakurinze. Imana yarakurinze mu mashuri, Imana yarakurinze mu kazi, Imana yarakurinze mu muryango wawe. Uracyafite abana bawe, urakikiye, izere Imana yagucunga. Bwira Imana, gira icyo ubwira Imana uyu munsi. Reka dusenge Imana. Mana yera, ciye bugufi, ciye bugufi Mana. Mana wangiriye neza. Ubuzima bwanjye urabuzi bwaje. Warize madamu, warize n'abana, warize itorero, warize abaturanyi. Uyu munsi turibuka, tuributse zishyuwe gusa. Uyu mwaka Mana, zari umuryango wanjye imbere yawe. Muri uyu mwaka uzaba umwaka wo gusohoka no kwambuka, wo kwambara imbaraga zawe, wo gukora ibyo ushaka. Umwaka wo guhinduka, umwaka w'imbaraga, umwaka wo kukubona. Ushimwe kuboko kwawe Mana, ushimwe kuboko kwawe uzasohoza umugambi wawe. Umugaragu wawe wuzuye isezerano ryawe. Mana yera, tuzana itorero ryawe Mana imbere yawe. Imbaraga z'ubuzuke, imbaraga zawe Mwami Yesu zimanuke mu nzu yawe. Imbaraga zihindura itorero, imbaraga zihindura itorero, imbaraga z'umwuka zimanuke mu itorero.
imbaraga zimanuke mu nzu yawe, ubwiza bwawe bumanuke mu nzu yawe. Mana ubushake bwawe, Mana dusengere abana, dusengere itorero, dusengere imisozi. Mana imbaraga zawe zitegeke. Turagushimiye, turaguhimbaza. Uri igisubizo Mana, uzatubera igisubizo, uzatubera igisubizo, uzatuja imbere, uzatuja imbere, uzabana natwe Mana, uzabana natwe Mana. Urambura ikiganza cyawe, urambura ikiganza cyawe Mana yacu. Inyenyeri, haleluya, inyenyeri muri wowe Mana, inyenyeri muri wowe, imbaraga zawe Mana, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, ubushake bwawe buzure, ubitegeke byose Mwami Yesu, ubitegeke byose Mana. Ndagushimiye Mana, ndagushimiye, ndaguhimbaza kuko ubanye natwe. Oh, haleluya, dukora ibikomeye. Mana dukora ibikomeye, natwe turishimye, natwe turishimye. Mana dukora ibikomeye, tuzamuye amaboko y'ishimwe, tugushimire Mana. Turagushimira, turagushimira, turabyibutse ntitugagende twenyine, urukamira rwacu uzaje imbere yacu, itara rizamurikira inama zacu, rizamurikira ibitekerezo, umugambi wawe Mana ushoze mu ngo zacu, mu matorero yacu, mu mirimo yacu dukora yose, mu bwoko bwacu. Urubyiruko uzabana nabo mu izina rya Yesu Kristo Umwami wacu, dusenze twizeye yuko ubikoze. Amen. ndagira ngo bagore dukomeje kuryimana amashyi. Mu mwihangane, numva hari ikindi kintu tuza gusengera. Pastor